бүгүнкү Манастын улагына коюлган байгелер чаңгандар экен мына 2026 жыл. Мына қалың ел, қалың жұрт бары Манастын улагын күтүп атышат. Кандай болот экен? Кийимдер бүгүн ушул улакта жарайт экен деп тамаша кылганы келди албетте күйөрмандар. Күйөрмансыз эч нерсе кызыбайт дейт ба? Аламан улакты кызыткан инсандар мына ушулар. Aç dep taşlap koy. Öz için ne gol oldu eкен. Ошолор келсене баштайбыз. Кызы чыгырбай туруңуздар. Сиздерден суранып. Бул жакта элдин арасы, атмосфера бөлөк да бар. Звукачтарга, аппаратурага, мониторго тоскоолдук кылба. Tentli çeşme ulan ya. Бул жакта монитор коюлуп атат. Ушул жакта прямой эфир кетет. Бул жака кайтып коюнчу азыр. Тартып койгула деп калдым. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кайсыл жерден келдик? Noqatdan keldik. Ноокат? Noqatdan keldik. Аш Davron aka bir suylab qo'ysin aka. Manasini en mıhtı kuyarmanı bulur. Kuyarmanı mı? Sizden de Davronbek aka. Halo tilek var mı Manaska? Bu yerde Suriyaların tizmesini kim alıp gitti? Uruk. Suriyaların tizmesini alıp gelip verseler bu yerde turdular. Benim brat şef. Ha? Söylengen mi ne? Manasga yaxshi tilak bildiramiz ko'pchilik qatori. Manas haqiqiy Manas. Ha. Manasning eng kuymani men bo'laman. Mana. O'zbekistondanman, Qozog'istondanman. Baş akasi yaxshi biladi. Ha. Davron aka, Manas jig'ilgan жерде qadimkidey sizning denengiz og'riydi ekan da? Qora. Manas qanchalik og'risa 10 barobar og'riydi meni. Ha, genç. Молодец. Мына ушундай көрөрмандар көп болсун, Yo'q, qanday kanal? Bu Jantore 93 деген bu. Mana, урматтуу көрөрман, ушундай атмосферада бүгүнкү убакытты баштаган отурабыз. Азыр биз бир аз кечигип келдик. Жол ылай экен, машинабызды кылып кечигип келгенибиздин себебибизден нар жака өтө албай атабыз.